baba adunu Fatima adunane mayumdagi nika solaga chatpa matamda karisu pudi puningai leitabanina Ali na Fatima lakadori haina haraudi harawi adubo aina aigi adulwa nabigi machanupi khwaidagi mate magul leirabi ache purga aigi yumda lakha matamda ishagi yum phoba amma phoba leiba ngamjadi adugi sata magi damaktani haina karigumba walima khangai damaktani haina pichani ngai damaktani haina aigi nakta paisa pho amma phoba leite harga adulwa Ali ado yamna سادہ دا سمپل دا اچم چم نہ توڑ لاکی لیکن خدا تعالی دی اسمان دا گلوین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی متان دا وری متنگ بیالوین ہائی جگہ کوئی کی معاشرہ دا یامنا اون با مسیح کی متنگین نا کوئی دا پنچی دا ستبا ہے داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو مپانی اللہ کے نبی سو کناغم می امگی مکوبوگنی اللہ کے نبی نے پنسیدہ ماگی مچانوپی اہمبو شادی توبیرم نکاح توبیرم ادوگی منونگدا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی دھوائی کی منی نے ہائی بھائی امنا اللہ کے نبی نے سنوکسیبہ ماگی مچانوپی فاطمہ ماں کی شادی کی متانگ دا وفم خجیکتنگ میام دا تھمزگے مسیبوئی کوئی تارا سے دوگا ای کھونا توڑ بسی کا قیام اونا بنو ہائی بسی کوئی اینگ سے یامنا پوکنگ نوکسیبہ تابا متمد تھموئی دکی ہکتا تومان جونگا متگی پی نام تھنے وی ہائی بنگم دو تم لبا نکسیبا دوم لبا وری امنی فاطمہ کی وری دی تابا کی چلوئی بن نائر روئی دبا فاطمہ کی وری دی اللہ نا اکوئی کی دمکتا وری اوہل لگا پوتا اوہل لیبا دوم لبا فاطمہ مہاں جوانی کی متم یوڑے نکاح کی متم یوڑ کو متم دا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا مسجد نبوی دا لیدنگائی متم دا حضرت عثمان غنی لائے اللہ کے نبی دا نکاح کے پیغام فاطمہ کی ہائیو متم دا اللہ کے نبی نے پاکم پی دے سمین تاودنا تو پا صحابہ سنسو لائے اللہ کے نبی نے پاکم پیرم دے متم دا صحابہ منا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا یہ علی نحق چلو ادوگا محمد کی مناکتنے فاطمہ کی نکاح کی پیغام توڑ چو واہ چو یارک پیائی ہائنا ہے متمد حضرت علی رضی اللہ عنہ نا کلمی ایگی یم سو اساگی تونگان پرمینین اوینا لیتا با بہرا دا وائرگا لیتا کرایا دا ادوگا خوائدگی لائربا اینا محمد کی مچانو پی مدک مگل لیربا خوائدگی فاقربا مانا خوائدگی نونسیک ربا دو اینگون دا پی بیونا ہائیو متم دا یار اوی ادونا اکائی جیسی نیائیسی بس علی ننگ ہائی تا ہائر چو یارک پا یارک تبا ہائی بدو مدو کو نگی وفم نی ننگ ادو کے تینشن لو جنگونو کاری کھنگ مگم برے کوئی نا محمد نا ہوئے نا کم دور پتا رگا دی ننگ لیبک پھبنا تبرا وی فرے فرے ہرگا حضرت علی رضی اللہ عنہ نا اللہ کی نبی کی مناکتا مسجد نبوی دا چنگے چنگو متم دا حضرت علی نا ایکوئی نوسیبا چان محمد اوبا متم دا مہاک کی سکتم دو اوبمتم دا کی کھیدنا حیب دی تونگان با رعوب اما یاو با دگی مانا حیب نگمدرے لیکن مانا حیدرگا سو محمد ادنا دی کھنگے با ما کری گی دا مکتا لا ابنو حیب آسے علی دا ہنگی محمد نا مانا تمہیں لئی رہے علی ناک ایگی ناک تلاک کو وکری ہے ننگ بنو ہائینا ہنگمتم دا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حرمی اللہ کے نبی ای کئی سنت سملاک پنی ہائینا مانا حرمی اما وفم دو مچانو پی فاطمہ کی نکاح کی پیغام دو ماں کی مچندگی تھوک پنگم دریبا لیکن محمد تی اللہ نا لوئینا کھنگن بنینا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا ہائرے اے علی ننگ نا ایگی ناک تلاک پسے فاطمہ آگے نکاح کے پیغام کی دا مقتل لاک پدی نتے کو ہائینا ہائیو متم دا علی نحرم میں مانی اللہ کے رسول نا نحرم میں اللہ کے رسول نا ہنگ متم دا مانے نحرک متم دا محمد نا انشاءاللہ ہائینا اللہ کے نبی نا ہائیرہ وگی متنگ حضرت علی نا ہوگت لگا چل لے ادوگا حضرت سلمان فارسی امسنگ صحابہ سنگ اتی سنگ ادونا علی دا ہنگی علی ننگ نا محمد کی مناک چل لگا نکاح کے پیغام ہنگو بدو پاو پیرو بادو محمد نا ننگوند کری حیرک پنو یارا ابرا ہائینا ہنگو متم دا اللہ کے نبی کی دگی تھوگا آگ علی نا حیرمی اینا نکوئی دا ہائی دا برا ای چلوئی یارا اوئی ہائینا
ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗꯅꯁꯨ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯔꯦ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯕꯟꯗꯥ ꯑꯦ ꯁꯥꯍꯥꯕꯥ ꯑꯂꯤ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔꯇꯗꯤ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯪ ꯑꯝꯇꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯥꯇꯤꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯀꯥꯒꯤ ꯄꯩꯒꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ इनशाअल्लाह हाइना हरि अदोगी अतोपदा करिसु हरकते है मतमदा साहबा अदुनी अतैसिंग अदुना हजरत अली दा हाइ की हे अल्लाह की बंदा मुनबी गी इंशाअल्लाह दी होय हाइरबने राजी ओइरबने नंगोंदा फातिमा गी निका मुबारक पैगाम मुबारक नंगी दमक्तनि नाइबक फरबनी मोहम्मद ना इंशाअल्लाह हर इबादो यारे हाइरबनी ना हाइरमे अली नंगम खै लेत्रे हराउबद अल्लाह की सिदा क्वेश्चन लमा इखोइना चंगे मसिबो कोई पॉइंट ओइबा मुन्ना तासे करिगिदमक्तुनो अल्लाह के नबी ने इंशाअल्लाह हाइबासी हालांकि अल्लाह के नबी ना महाकोंदा निकाह तौरगे नंगिदमक्त यारबनी हाइबसी अल्लाह के नबी ने हाइदेव करिगिदमक्ता अल्लाह के नबी ने इंशाअल्लाह अल्लाह ना पामबदी हाइना हाइबसी हाइबा मतमदा अल्लाह के नबी ना मागी मचानुपी अदुदा जो हंगनिंगाई की तोंगान अइखोइगिदमक्त मुआशरा सिदा अदुगुम लब फजब लमजत लम ताकनागिदमक्ता अल्लाह के नबी ने इंशाअल्लाह हाइरबने हालांकि अल्लाह की मैकेदगी पाउला क्रबने बेहे मुहम्मद अली गिदा नंगी नचानुपी फातिमा अचे निकाह तौगदबनी महाकी नुपी ओहनगदबनी हाइना अल्लाह की मैकेदगी पैगाम ला अबगी मतुंगदसु अल्लाह के नबी ने इंशाअल्लाह हाइरगा मिपुम खुदिंगमक अइखोइगिदमक्ता पौताक्ता अम्मबनी अइखोइगी मुआशरादा अइखोइगी इमुंगदा नुपी अइखोइना थाजब मतमदा अइना पामे हाइना पीरदबनी हाइना हेक्ता हाइबदुना कोइ तौबिगनो नुपी नंगी नचा अदुना लेइदुगदबा मागा पुंसी लेमिन्नरुगदबा इमुंग अमजुंग मागा लेमिन्नरुगदबा नुपानी मदुगी नुपा अदु नंग पामे अमजुंग पामदे हाइबदु अइखोइनासु अइगी इत्खाताबा अइगी इचादा हंगदबनी हाइबदु नबीने ताकनाइदमक्ता अल्लाह के नबी ने इंशाअल्लाह हाइरिबनेबा अइखोइगी मुआशरा देंबियो बस अइना पामा महमदुदा नंग सिदा तौगदबनी नंग सिदा तौदगद नंग अइना युमदा लैबे यारोय नापंजिदना युम पानबे यारोय हाइना इखोइना ngasi namthak tawriba are bhai sahab adu jais nate fatte adu zulum tawba awaba biba kawi nangna leirugadab nate nangi nachanupi aduna leirugadabane magi hakni mahak wanda yarabra amsung pambra pamdabra haiba chi hangba chi mahaki hakni madu ikoina hangbi gadabane ba adugi du tak ngai dabaktane ba lekin nabi karim sallallahu alaihi wasallam na mayum da chatle aduga फातिमा करो में आईगी इचानुपी फातिमा हाइना कौरगा अल्लाह के नबी की अब्बाजान अइला ए करिगी दो कौरी बदु हाइना हाइरगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हंगलम्मी हे फातिमा अली की निकाह की पैगाम नंगी न लाए दुना आई नंग यानिंग ब्रो हाइना अल्लाह के नबी न हंगे अल्हम्दुलिल्लाह वही नबी ताजदार अका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदुना अइखोइगी दमक्ता पौताक्ता अम्मबनी अइखोइजु अइखोइगी इचानुपी अमगी निकाहगी मतम यौरग मतमदा महाकना पामिब्रा पामदिब्रा हाइबची ngasi अइखोइगी रक्ता सुअंग हंगदे अइना पामगदि नंग सिदा तौदब यादे हाइना नंफु तौबा अदो अल्लाह के नबी ने तौरमदे अदु अइखोइगी सुन्नत की खिलाफ ने बाबाई साहब मोहम्मद नंगे फातिमा नंग करी खली यानिंग ब्राहिम मतम फातिमा दि कायरगा पापुं कुंद्र अल्लाह के नबी ने फातिमा के इजाजत यारोगे मतुंगा अमक्का हल्लगा मस्जिद नबवी के मनाक्ता चले अदुगा अल्लाह के नबी ने ऐलान तौरे अली कौरो साहबा तैसु लोइनमक खोमजल्लो अदुगा हायरगा अल्लाह के नबी ना हबेर मयाम ते ऐलान तौरे अइना अइगी चानुपी असिगी निकाह छ अली दा तौरदबनी नखोय मयाम खंगो अली दा अइना मा इ चानुपी निकाह तौगुद्रबा असि अइगी हुकुम दगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी दा फरिश्ता पुन साहबाई किराम पुनमक्ते ऐलान तौरमी ये साहबा न कोई ताओ अइगी नाक्ता हौजिक अल्लाह के मनाक्ता जिब्राइल लागा वहीला अम्मबनी अइगी इचानुपी फातिमा की मरी रिश्ता से अइ अदुगुम लब साहबा अली द तौगदबनी हाइना अदुना मयाम पुनमक अइना निकाह सोलबनी हारगा अल्लाह के नबी ने मफम अदुमक्तदा महर अना थारगा निकाह सोलमी लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना निकाह तौरुगे मतुंगदा मयाम पुनमक ना हराउरमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना निकाह तौरबगी मतुंग अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा अल्लाह के नबी ना अइगी इचानुपी हाइबदी
Nabigi machanupi Fatima nika nanggidamakta di mubarak oiro barkat oiro haina dua tobiram. Madugi matungda matam khara leirabagi matungda Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam gi manaktagi machanupi Fatima do ruksat oiringai damakta Ali gi mayumda chatningai damakta matam yorak matamda Ali radhiyallahu anhu na sahaba Hazrat Salman Farsi gi jariyadagi hayalle aigi nupi Fatima che ruksat ki matam tawba yobiro haina haiba matamda Allah ki Nabi na manakta pau yoraga Allah ki Nabi na haire hoi phare lawba lakhallo hairga Hazrat Ali gi manakta mayum adugum laba aman bayum mama adugum laba megi masagi aseng basu nataba lekin madugi yum mado Allah ki Nabi gi masanabi pura aga thamgadroba Ali na magi hukum tawre magi makhada yum masi taithu hairga leiba achot pasingre taithu aga amot leiba chingadu nan thoaga adugum laba aman bayum maduda khwaidagi jannat ki sardar oigedaba jannat ki luchingbi oigedaba jannat ki ning thaunupi oigedaba nupi Fatima radhiyallahu anha ado mafam adu purakani ngasidi ikoi samasta shadi gi mingda nikah gi mingda paisa fujun kharchi mayam tauri are bhai sahab Allah ki manakta khwaidagi hena chauba Allah ki manakta jannat ta khwaidagi hena ningthau oigedaba nupi ado mafam adu nikah taurag lakpatamda magi nupa adu gi mayum asengba leitaba adugum laba migi mayum da tang jaraga leiraba adugum laba kiraya gi mafam aduda ma adu laki lekin dunya da motawar amda oidrasu Allah ki manakta ma adu thak yamna wangba tumno Ali amjung Fatima ni bhai sahab ruksat ki matam yawba matamda bidai gi matam nungluba nupa adugi mayumda chatkadngai matam yorok matamda Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam na Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu da ye fat Ali aim Nabi gi machanupi nikan hakmanda mubarak ni haina haibirami Allah ki Nabi ni ising gilas ma pura allo haira pore eduga Allah ki Nabi ni ising gilas aduda karigumba khara sole eduga Allah ki Nabi na makoi ani makta makut aduga lawrga ising adu sumena ki ammi aduga Allah ki Nabi na haibi karena ye Ali Fatima masigi ising jina koi ni tha oharga Hazrat Ali amjung Fatima da pita abagi matungda Allah ki Nabi na Fatima bo nupi ani ga loinaraga maha ase Ali gi mayum bo thilamuko haina khallaga maha thilammi ngasidi aikoi shadi gi mingda adum laba mukhairiba parta tawdabira amsung Allah gi hukum gi matung inna tawdriba nupi na koi singado Allah gi lan anni adum laba nupi sing adubo nupa adugi mayumda thinba haibse sunnat ni adubo adugi mamingda ngasi fattaba mawong tawriba ado adudi Allah bilkul yade Ali ki manakta la abagi matungda Allah ki Nabi na hai Ali Muhammad aine Fatima gi mapa aine esa gi matungda nangi ni yumda lakani ko haina aibo ngairam mu hairga Allah ki Nabi ni esa gi namas matungda Ali gi manakta lae aduga Ali da makka hukum tarame Ali singilas ama pura o hairga Allah ki Nabi gi manakta singilas ama pura aga Allah ki Nabi ni singilas adu sole adu kame kam matungda makoi ani gi makutta masai ganda mamangda matungda Allah ki Nabi ni abagi matungda nakoi ani mak sigi ngasi tha o har ga pitha abagi matungda Allah ki Nabi na makoi ani gi damakta dua to birami ya Allah makoi gi barkat lehen biu shanti lehen biu makoi ani gi punjanna ba ase nang ya biu aduga makoi bo shahadat nasib o hen biu makoi gi damakta afaba aulad o hen biu haina Nabi adura makut thangal aganni ba matamda kari gi damakta afabo madudagi lakhiba adum lo aulad aduni ngasi aikoina asal amadi Hussein haina ngasi maming tariba Allah gi achan ba adum laba asaba amasuni Allah ki Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam gi masusu oiriba hasal amdi Hussein ado makoi aulad tagi lakpani makong sengna tumna tawrakiba adugi phangak paula aduna apabo oibani ai koisu nika tawba hobadagina ai gi punsi aulad lak hogi marak achida Allah gi hukum gi matungina punsi tumna lalbiyo Allah daniyo inshallah Allah rabbul izzatna hasal Hussein phariba adum tawdana afaba aulad ikoi gi damaktu Allah na pi nabi gane ba nungsira ba chinnausi Allah ki Nabi ne haire karina asa Ali walima gi intijam taw hai walima ki intijam tawning hai matamda Ali ki marak paisa ama fo leitaba paisa karai de paisa legani lairaba mi obanena Allah ki Nabi ki maikai de paisa khara dirham khara pire Ali nang chalo bazar da aduga masina phangma pochi leru chu walima gi intijam tawning hai damakta hairaga Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam na piwa paisa aduna Ali na bazar chatlaga adum bazar dagi polam khara leiraga walima tawraga mipung kuding mak chak picharaga mayam punnamak dawat tawrami nungsiraba ichil ichal ching aikoi punnamaksu aina yum pan matamda
ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯨꯒꯗꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯩꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯣ ꯏꯃꯥꯟ ꯇꯔꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯟ ꯗꯧꯂꯠ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯏꯅꯥ ꯈꯨꯟꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯣꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯕꯁ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯣꯠꯇꯕ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯕꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯃꯜ ꯑꯦꯕꯥꯗꯠ ꯑꯃꯨꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯥꯇꯤꯃꯥ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯅꯤꯀꯥ ꯁꯣꯜꯂꯒ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯄꯨꯗꯦ ꯄꯨꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯂꯤꯅ ꯐꯥꯇꯤꯃꯥ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯔꯥꯎꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯔꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯠ ꯁꯥꯠꯇ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯂꯤꯃꯥ ꯈꯪꯉꯩꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯉꯩꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯥꯎ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯂꯤ ꯑꯗꯣ yamna sada da simple da icham cham na tawga laki lekin khuda taala di asman da loin uri bane allah gi manak ta di makoi thak yamna wanghal ni bane aduna iko yirakta leita lairaba jobi oining boy sunu simple das nikah tawba amsung jobi aigi shadi taw matam da simple da chammi ba matik tawni ngai damak ta hot na si allah tabarak taala na hasal amdi husain gi na mama oi biriba allah gi na achan ba dum lo ba nungsibi adum lo machano pi oi biri fatima ado mahak ado dunya da gi leikhi da ba adu gi matang da ai mayam da matang gi episode 2 da ai machigi fatima gi wari oi lijarake fatima radhiyallahu taala anha na allah ke nabi leikhi draba tha khara gi matung da masa yam na kanna narak traga nara ami nara aba matung da karam tawna punsi du dunya da gi han ki bano mahak ke cover karai da lei bano amsung mahak leikhi da ba du karam tawraga dunya da gi leikhi da bano hai ba adu ai matang amma thagat charake channel da tabi pung khudim na subscribe to bi raga thambiu inshallah ai sokchoi soidana ai mayam gi matungin na mahak ki nusi bo wari do ai mayam da bayan tawraga tanjarake wa akhir da wa alhamdulillahi rabbil alamin